I pozdrav ljudi, dobrodošli u još jedan video Herba Gaming AG. Danas ćemo igrati Skyblock epizodu 1. Sam i krava, reci nešto. Idemo krenuti. Ja klikam. Šta ono? Už neko lijepo vodicu brzo. Igramo na serveru, opet na slovenskom. Zato jer oni drugi dosta vagaju, pokušam na dosta njih. Ja uspio da pokupim ovaj pjesak. Pjesak mi treba za kaktus, to je samo malo. To sam vidio, ja tu imam jedan Island, na kojem sam imao dosta kuća. Sve to sa još dva frenda, ali vrijeme je da sam počnem igrati Skyblock. Čekaj, moram još vidjeti. Dođi. Još. Ajde. Moraš lopak. Naravno, sad ovdje. Eto, tamo ide. Ovo bakli ćemo staviti ovdje. Idemo prvo osigurati da ćemo imati sapling kada uopće dalje igramo Skyblock. Sapling. Naravno, osigurano je da ćemo moći preći ovaj Skyblock. Što već imamo jedan sapling, a gdje imamo dva super. Sad idemo ovdje pokupiti, a koliko ima drva? 6 bi trebalo biti. Naravno, imamo još jedan sapling, super! I sada idemo napraviti cobblestone generator, to nam je prvo što bi trebalo napraviti. Da se osiguramo s kamenjem. Aha, posadit. Kak sam glup. I nastavit ćemo prije. Znači, ovo će biti mali tutorial kako započeti Skyblock. Znači, ovako to napravite, ovo ovdje ili ovdje, da, nije. I ovdje će se onda stvarat, a ne. I samo. Nekak da. Aha, evo ga. Nije dobro. Ovdje dođi kravice. Joj, kravo. Yes. Sad dođemo još ovako lijepo. Tako. A ne tu. Ovo je pa nisam ni crafting table, znači. Ovako. I a tu je krava, nikad ne znam. Šta piše, Herba cannot fall below. Znači to znači da ne smijemo da pazimo i to. Neke stvari. I sad idemo skupiti 9 cobblestone. Da, 9. Na 6 njih za slabove da produžimo Island. A 3 za kramp, za pickaxe. Već imamo 3 za pickaxe. Evo ga za slabove, ali idemo još. Daj. Super. I sad idemo napraviti
Tamo pickaxe. I slabove. Znači postavljat ću ovako slabove. Da mogu hodat. A to kad će se spawnat oni tamo. Nije briga, za to ću kasnije velje imat da si lijepo da zasvijetlim. A sad ne trebam samo mislim da će to da sad imam durability. Ovo je malo lakši Skyblock, zato na serveru imamo te neke početne iteme. Tako da možemo odmah te nemamo da odemo na drugi otok, zato je na drugom otoku i tamo. Mislim, to je sve od nekih drugih igrača otoci. Koji će biti najbolji kako sam ja i imam dva frenda napravili ogromnu bazu i sve. Ja ga sam. I da i najvažnije za napraviti, da crknemo da ne napravim. Pumpkin seeds, ali imam i melon. I ovo je dobro fora, a opet moram micat torčeve, najgore. Evo ga, tu budi. Ne. Bude da još negdje gdje ćeš osvijetliti nešto. Tu. Moram onda, što sam ti opred... Aha, da. Evo ga. Ja mislim da će ovdje doći, će se moći natopiti ovo. Moram. Kapute. Sugarcane. I kaktus. A sada... A mogu slomiti. A mogu super. Da bi se razbacilo. Ne dobro se, što sam ovdje napravila malo nešto. Ovdje postaviti ovo. Furnace. Ja znam nešto drugo bilo dobro. Da vidim da sad skupim, skupljat cobblestone. Skupit ću... 1, 2... Osam. Ono ćemo kasnije, ako vam se svidi ovaj serijal, ću kasnije multiplayer baš sa drugim igračima. Naprimjer, ja moj friend će si uskoro napraviti YouTube kanal sa njim možda. I tako nešto. Ajde, pošto sam napravio više, ću isjekerom. Sad uđemo na, još mi je samo ovu platformu dokar. Ja ću napraviti ovu daljinu platformu baš za drveće. Ali nek se to sve proću. Da, proću ovako sve. Ako ga bude kockasto, onda ću raditi dalje platforme. Ali ovo ne bude. Bone. Evo, i kad bi se sjetio, mislim da moram staviti vodu, gljivu, mislim da tako ide. Neću sad graditi ogromne gljive, što ću ne izzeznut. A vjerojatno ima 90% šanse da zeznem. Čarko, gotovo. Idemo još.
3. Ne 3. Znači ovo će biti malo kraća epizoda za ljotek početak. Samo tako bez veze da vas uputim u to šta ću snimati. A krašu to. Ne sadam drva. Daj ne zrasti. Da imam još jedan sapling. Aha, tu sam stavio. Ništa, mislim da je ovo kraj epizode. I hvala što ste pogledali ovu epizodu. Vidimo se u sljedećoj. Pozdrav!